Yadi emanyongo tweti di la tatanzambi toma kutua munkenda ye muluzolo lwako wi za watu sadisa mu yadi emanyongo tweti di la tatanzambi toma kutua munkenda ye muluzolo lwako wiza watu sarisa mu yadi emanyongo tweti di la tatanzambi toma kutua munkenda e muluzolo lwaku wiza watu sarisa mu yadi emanyongo tweti di la tatanzambi toma kutua munkenda ye muluzolo lwaku weza watu sarisa. Batata mama mbocha beno abenvimu peut-être moi café awa na moi croissant bete solo là peut-être pendant 12 minutes muge pes beno moi bifuanini ya ba mambo mingi faso ba mambo kena kukwendila mu kiadi emanyongo tweti di la tatanzambi toma kutua munkenda ye muluzolo lwaku we za watu sadisa. Mambi ekia kukuba bembi mu commodity cafe mugena vutkila ben. Thank you for choosing Tim Hortons. Please have your loyalty card ready. Hi there, how can I help you? Hi, how are you? I'm good, how are you? Good. Can I get extra large double? And Okay. and the plain croissant heat up with butter. Sorry? Plain croissant heat up with butter. Plain croissant heated? Heat up with butter. Sorry, I didn't get it. You have to heat it with butter inside. Okay, you want plain croissant heated with butter? That's correct. Okay. And that's it. So your total is 550. You will drive now. Just make sure to follow the white card at the left. Thank you. Mon yadi emanyongo tweti di la tatanzambi toma kutua munkenda he muluzolo lwaku weza watu sarisa. Batata mama mambi ya bakongo yaya. Baini bakula diambo ve mekumuneti mwa bimpempele bagana una tourner na diboki ya kento diboki ya bakala muketu bilben diambi ya na sukia lebe tubanda mambi ya kunoni bakongo uzons ko fobet sal ki yenge abanya suda ambel mezano lebe tuza sal mambi ya dibokla ki yenge abanya suda uzon USK ben mezabro bamboshi telama kuna bavanda banyos metelama nangi amekuzo za babanche ki ba tribaliste ame traité maintenant nyons tout ben mezab non bezo na bak na contre canai bit ki ba tribaliste quand même kubumba peuple abeto betmen di bu tribaliste betmen di mukubaka impuina ya bu tribaliste mais me comprendre betmen na contre canai betmen di miao betmen tatamana tatamana tu me comprends non ba me fatigué ba me comprendre que ba chemendi me ba bu tribaliste ba ni penser que yazo la fouille bet nsoni tu me comprends donne le kill moment. Thanks. Donc ba ni penser que yazo la perspective nsoni ça bet raison bakana zonda que bet ke ba tribaliste bet ke nanti membi pongi mizonza yanke mo bembe kingal maison yanke mo kuni yanke mo vili bacha le sud mais combat tribal bazo la penser que yazo la perspective nsoni na boma parce que ni kumba bani kuzwa bet non
ni kuma bandi kuzoa bet na kutraiter bet na ba tribaliste et tout ça là. Vous me comprendre? Ni kuma bandi kuzoa bet. Mbochange Alina. Mbochange ba mama nyosi me quiz kuna mbocha beno batata. Ba leki ba kuluntu mbocha beno munu pongi. Leki ya beno, mwani ya beno. Ya eke mambe makedika, ya eke mambe luzingi ya beto. Betlen tala kiadi na muntu ve, betlen tala uboma ya muntu ve, eke luzingi ya beto. Inke bantoti ya beto. Bet kudiave di ngubi ya muntu, bet kena kunuanina kaka yina ke ya beto. Ibanka ke bet me van kuna. Donc faut bet kunuanini yao na kibakal nyonso. Si yan banda muntu na kati ya dikani yange, kesos kukangunzila, kukatuliandi. Si kunache na mfululu betke nate na mfululu lambale. Ben me comprendre ni façon ina parce que baba mbosh pas que nata baba nche ba na mfululu ba nke na kati ya projet ya bao. Projet ya ba ya kudominer ba Congo. Ben me comprendre. Donc le bet banda mambia hein et puis me kumka presque hein le banda mambia yi ba mboshi mais le kilo, comme il y a quand même balugaga, donc ça un peu beaucoup prêter beaucoup plus d'attention. Bah moi aussi, les bêtes banamambia, bah me coup traiter bête bah ma news. Ah, pongi tribaliste, ethnique, tout ça là. Bah me coup pèse bah on communion tout, bête me tout bah que na contre canaille. Nous comprenons, mais nous bah que na contre canaille, bête qui bah tribaliste, mais tu veux bah y na contre canaille. Donc c'est nous coup bah nous coup zula bête, net point faible la bête. Le bagage personne qui fingo. Ah, qui tribaliste. Allez, il y avait personne qui na boma. Ben me comprend non? Il y avait une façon na bet mettre bas clairement. Le bon bet que ba tribaliste. Bet me continue. Ba mos tout baska na tang ina. Bagnos ba baska. Bagnos ba baska. Bon. Maintenant. Bagnos ba baska na tang. Na vous traiter de ba tribaliste. Na tongina bet me évoluer bet me quiz expliquer beno façon à mamba ni salama ben mendima ben me quiza ba me tellement que ba connexion quiz manima ba me soba ba mbosh me vutu na kacha mabulu bancha imbetezo na banchi ni ba na zuli abantu cha ba kongi ya zulina banyoso ba me vutuka ba me connaissance maintenant ba bisadi ya ba mbazi ya ba nke ba nakacha makandi ya beto ba inkizo na ba konga luvuno ba clan ba kaunga ba infiltré hein ni ba me kon bak ni ba kana salama no kisalina mais no kisalina ba me kuiza ba me kuizonza ba kana zona ya ve tribalisme ya me ku maintenant tangi commencer baby ça ba kana zonza maintenant que ba commencer vous tout là ba mambi ni salama ina ba commencer que tout le monde vous tout dia nkumbi alisuba ba commencer que vous tout nkumbi alisuba lisuba van bamvul 1 tano lisuba kwenda depuis 1997 plutôt comme bobia 26 ans ben que dia kunve ben kuma lisuba kina kuisaliki ya kote vous me comprendre tangi ngomo ko mongol vous me comprendre. Donc, position que Nina. De commencer bébé sur ma vidéo. Ballon de camarade. Mais me comprends, non? Donc, position Nina. Maintenant, quoi, maintenant, va construire zone, non? Ma zone, va me bannir facile. Va construire zone, va me construire zone marquée. Mais, ni bamboshi ve, que na zone ya. Ni bambazi ya bamboshi. Ba ni vane sala même na beto. Va commencer zone, donc, pour amener vana na kuis baka, Kimfumi no il men kimsa ya lisuba. Vous me comprendre. Donc il va comprendre le langage about. Combien de pères kimfumu do men ko so quiz na quiz ba kimfumina. E bagala tubani wa kimfumina. O bagala tuba o kimfumi mabama tatu. Ba ko so donc nyadi buenza le kumu. Mais na kuso do men na sala nyon sai ça na quiz ba kimfumina ben bika ya lisuba ina. Mais il y a quelqu'un qui est là. Mais non, mon maison se marque, hein. Mon pèse pas un voto, hein. Oui, na contre canaille.
beti kila kuiza na kuiba lutumu ya kimfumu na kuvutu ba peuple abati na Zulu na contre kanai met ini mvuta munda bao yava ndadi yave bimani batibalis emakumo banu kumasiki bak limfumu ya lisuba après ba mvula makumi zole na ikwa tanu sambanwa sambanwa après 26 ans pas comme ça au domaine mais ça me dit ça la fédération la fédération sam naiki si tu vas dans cette kuba kimfumu ya entre guillemets ya mabama tatu ni fasi baka na tuba mais na mabama tatu na banani ke vana kuna ba Congo ba Congo ya vana nyadi bwenza likumu banani ke vana kuna ba Congo na bizunga pembeni ina mpangala bamakandi ya beti kuna wi makandi ya beti kuna luango bamakandi ya beti kuna makandi ya beti kuna donc ya mko luzinga ba Congo vous me comprendre oui beti na kuzana ku vutula lutumu ya ba Congo na kacha banto cha ba comprendre bamboshi leli suba bakak entre guillemets ki mfumu yango na nzile bavoti bamboshi bakanga vya colère bakanga ba colère avo so sala na kuba ki mfumina na bizonga kuza kubula et ba meku coloniser banto cha beto ya meku maintenant 26 ans plus de 26 ans même no mungu na pisaka mvucha munu na ba meku zo oh do ben ke salma na kuba ki mfumina lisuba bon metu oui na kuba ki mfumina na kuvutulia na ba Congo samba Congo ba yal banto cha ba bancha nyaji ke yal nyaji bancha la bwenza ke ya la bwenza bancha le kumu ke ya le kumu bancha luango ke ya le luango bantu ya mpangala ke ya mpangala na kacha lutumuni ya Fédération ya Congo na kacha lutumuni ya inza inbaka tubana lumputo pays la Fédération ya Congo la Fédération ya Congo ya ke fait institution faso ba traite que na kuzazu tubaya wapungolu ke na beno donc seulement ba mini pays ba bongol gana beno wa force ke bana bene force économique na beni wapina bon la bwenza van kizungi yan mosi pays yan mosi mais ben ke ba pagailleur ben ke dia la kasa de ke ba bana ben na kusala plan ya ba mboshi na kacha le tumuna la fédération sam la fédération gérer ba frontière la fédération gérer diplomatie la fédération gérer mbunga ishi anzenza la fédération sécurisée bantotia la fédération hein vous me comprendre donc na kon mwana tubaba ben zonzil baya bamboshi baku wandingi ya pong na sukiai oui muka na kuzana quiz venger babancha bet news ben kufuaka leben kimsali sub na timfumu la vengeance est naturelle mindel que ça la vengeance après 26 ans ben mo suki basin kumya lisuba nyos na sosko nsukul bamboshi ben talan soni hein et awa ba commencer na te voisin na kusos ku dynamité qui yengi abete kintu abete mesa na kata fédération ya ba peuple ba commencer mak bantuenya kune o bantuenya kune kona kufua bantuenya kwako e bantuenya kona kufua bawo si hein metu basi si ba kona kufua bancha kizungia na kata lutumunya nani pesa ba bizongo bamboshi vous me comprendre donc attention pila mosi keba ya beno ba mama batata ki yengi bet metunga mais leba ke kufua beto na kacha banto cha beto beti ko na bu mama kote leba mboshi ke kuza kubula bizong na kacha beto beti ko na bu mama kote sima ke kubula na kacha mpangala ba cha mpangala me kim na kacha bwenza na kacha lunyadi na kacha lekumu sima ke kumu na kacha la bwenza bancha la bwenza me kim na kacha lekumu na kacha mpangala na kacha nyadi na kacha luango sima ke kubula na kacha lekumu bacha lekumu me kima na babizunga beti musina est-ce que babancha lekumu le baka kuza kubula na lekumu ke kima na kuona na babole azuna na babole bamboshi v mais ça ne baka kuona na babole bamboshi attention mpila moshi keba na mwa banyoki afietie ben kansati ben banda mayela mesingi mesala na mucha mayela yaka na laksabe tinge banana mayela ben mo kubaku no
no mona tubaka na beno na contre kana ben tubil bao ma zone ba zone bet ba tribaliste bet ndima ba tribaliste si bu yel pe ba metu ke ben me kwini na ku ba ke mfumi ya lisuba na contre kana me kwini na ku nwanini ki mfumi na sama ke mfumi ba peuple amuni ya bancha amuni ya banto cha mundu bali subvana ko mbatek sa banto chinva ben wa bali suba bat memba kolela memba ko men wa ba kolela mesala politique na kutikisi banto na ba chesi anzenza ve ben wa ba ve na kusaba mambina donc si ben ba men personne mo ba pat kumi pat tanu ben ta kalma na kujia ba pat kumi ben na pat tanu ben na mayela me ben sos kuis kumwangiski yengi na makongo metumve sana mayela ben yankadi ampe mtantu mukuyu bamboshi ba ben bakana kusala makino ba le 24 na bakana una yengi sadi nkumi masamba deba ben mo yave mais ba me sal sacrifice rituel bobia no ba me kufo monya masamba deba kuna samna ko préparer makinya bao ben mo yave ben ge trobi ben ge muzave mulen fin ben ve mais attention pila mo sikeba mo konke kilemanzau mo konke kokokokong nitadi na contre kanai ben tubin mo banzinzina minduki ke kota na contre kanai minduke kota ningeve ka mpeshia bitkibe nansa cha kutubili mwanzinzine tinge minduki nke kota na kubasis pa peuple bet na kachampashi matureme kotis minduki benon ko ni swanis veyan benon ko ni fing veyan minduki na kufa ba Kongo mais ben gena ben mo kumna boma ben ko solve ki minduki kota na kubasis pa Kongo na kachampashi ben ke ba traite peut que jusa ben nyons tout voilà position yina minduki nke na kukota na contre kanai ba diplomatie nyons bazab bancha Pompidou bazaba ke minduki kota yake vana minduki ya fieti yake vana kukuba in babu kula down force ba moske chale net mimpempele ben ke talba me bet ke kangba ba kare bet tal ko tuba ke kima bet ke kwangba nyons kuna ni façon yake salama ba peuple bet ke se libérer ni benve qui empêcher ba peuple de se libérer wa pe fort ben na kusala na kusos ku libérer ba peuple beto eno kunga ga kuna nwani sa ba bancha fédération kuna finga ki sungul kingandi wa pe fort ben na kusala rien muzinga ben mo comme contre ba peuple la fédération kusos ku tiamon l'alliance kusos ku tout le monde ba peuple en contradiction non ba mamna batat ben luengisa ba bancha benina charte nsunga matufi fédération yake insi façon beti salaya boussole beto ni pétition beti nan ko en déroute ya pétition ta tanzam ko bieka banko ko bieka ka couleur mo abu pia ye